Reka mbasuze mbifurize kugira igicamunsi cyiza mwese aho muri hagiye hatandukanye, nizere ko mumeze neza cyane. Munyemerere twerekeze muri Kongo aho abantu bagera kuri 45 muri iki gihugu bafunzwe nk'imfungwa za politiki nyuma yuko iyi Repubulika ya Kongo n'ubundi hagiyeho abayobozi batandukanye ko bayobowe na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Abantu bagenda bamushinja ko abatavuga rumwe nawe ababamereye nabi cyane ndetse ari gufunga benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harabarurwa imfungwa za politike 45 zirimo izizira gukorana na bamwe mu barwanya ubutegetsi buriho kuri ubu ndetse n'abagize uruhare no kuba abarwanya nyine ngo ntibujyeho. Muri aba bantu harimo abafunzwe kuva muri 2021 kugeza 2025, muri bo bakaba ari abafunzwe kuva muri Mutarama 2024 muri manda ya kabiri ya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Abafunzwe barimo Vice Perezida w'ishyaka PPRD yashinzwe na Joseph Kabila, uyu muramuzi cyane yagiye ayobora igihugu mu bihe bitandukanye. Vice Perezida n'uwo bita Obini Minaku Ndajala Joko, n'umunyamabanga uhoraho waryo wanabaye Minisitiri w'Intebe Emmanuel Ramazani. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko imfungwa za politike zitari munsi ya 21 arizo zifunzwe zari ziri mu ishyaka Ensemble pour la République ryashinzwe na Moise Katumbi. 13 muri abo bakaba bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo i Kinshasa. Mu gihe Joseph Kabila yakorwaga iperereza ku byaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, urwego rwa leta rushinzwe umutekano mu by'ikoranabuhanga CNC rwakajije ibikorwa byo guhiga bukware abo rukeka ko bakorana nawe. Hagati ya Nzeri 2025 ubwo urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Kinshasa rwakatiraga Kabila igihano cy'urupfu, kugeza muri Mutarama 2026 abantu 5 bakoranaga nawe bya hafi batawe muri yombi. Saba ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa, kuko na Norbert Yamba wahoze ari umuyobozi w'ibiro bya Peter Kazadi wabaye Minisitiri w'umutekano w'imbere, nawe arafunzwe azira ibitekerezo bye. Hari amakuru avuga ko Yamba azira kunenga Kazadi, andi makuru akavuga ko azira kunenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zataye muri yombi Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela, atitaye kuba igihugu cyabo cya Kongo gifitanye amasezerano y'ubufatanye n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusore witwa Nathaniel Onokomba uyobora umuryango Jeunesse Extra System yatawe muri yombi nyuma yo kunenga ubutegetsi bwa Tshisekedi ubwo yari mu cyumba cy'inama i Kinshasa. Onokomba ufatwa na bamwe nk'ijwi ry'urubyiruko yari amaze igihe kinini anenga ubutegetsi yifashishije itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga. Ashinjwa ibyaha birimo guhamagarira abantu kubangamira inyungu z'igihugu, ibyaha by'iterabwoba ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Tariki ya 9 Nzeri 2025 Pascal Isumbisho Mwapu wabaye Minisitiri ushinzwe abakozi ba leta yatawe muri yombi n'abakozi ba CNC nyuma yo gusabwa kubasanga ku biro by'iki kigo aho gikorera, nawe nuko yafunzwe. Mwapu yahaswe ibibazo ku mubano afitanye na Augustin Matata wabaye Minisitiri w'Intebe ku butegetsi bwa Joseph Kabila, n'uwo yaba afitanye n'ihuriro AFCM 23 rihanganye n'ubundi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bw'iki gihugu murabizi. Nyuma y'amezi 4 Mwapu
afungiwe ahantu h'ibanga tariki ya 10 Mutarama 2026 yajyanywe muri gereza ya Makala i Kinshasa, aho ashinjwa gukorana n'umwanzi, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe no kugambanira igihugu. Kubera ubwoba bwo gufungwa, bamwe mu banyapolitiki bo muri RDC mu gihugu cya Kongo bafashe icyemezo cyo guhunga. Abo barimo Kabila, Katumbi, Frank Ndiongo, Seti Kikuni na Claude Rubaya. Abenshi muri bo baba mu Bubiligi. Tshisekedi akijya ku butegetsi mu ntangiriro za 2019 yigaragazaga nk'umuyobozi ushyira imbere ubwisanzure bw'abanyekongo, atangaza ko atazigera yemera ko hari ufungwa ku mpamvu za politiki. Muri Werurwe 2019 Tshisekedi yafunguye abantu 700, yasobanuye ko bari bafungiye impamvu za politiki. Imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu iramushimira, ariko ubu igaragaza ko ari guhinduka umunyagitugu. Ibi byose mbikunyuremo kugira ngo tujyane neza ku bijyanye n'iyi kesi n'ubundi Tshisekedi yatangiye kugenda ashinjwa n'imiryango itandukanye ku isi, avuga ko ari umunyagitugu. Yego, atangira kuyobora Kongo afata ubutegetsi, nk'uko byumvise yajya afungura abantu batandukanye muri politiki, babituma imfungwa za politiki. Ariko kugeza kuri ubu ahubwo usa nunamuvuze nabi, uwo nta mahoro agira muri Kongo. Tshisekedi abantu benshi batangiye kumwibazaho n'amahanga muri rusange. Ubwo amahanga iyo yavuze wumvamo abandi nyine batari ku ruhande rwe, ko hari abamaze kuba basinya amasezerano. Kubwiye wabyumvise neza hejuru, twavuze ko hari n'uwazize kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabi, akabizirana nabo bakabafunze. Tshisekedi gutangira kwibazwaho kuri ubu bishobora no gutera impungenge, nawe bikaba byamugiraho ingaruka, kuko niba yatangiye gushyirwa mu matwi y'abantu bamwumva buri kanya ko ntago ayoboye neza, hari ibitagenze neza, abamuvuga nabi bose wabo ntago bagira amahoro muri cya gihugu cya Kongo. Hakazamo n'abahunga cyane cyane b'abanyapolitiki bavuga bati ntago hagera amahoro uri muri Kongo. Tshisekedi ikibazo nababaza ni kimwe, ntago ubuyobozi bwe bwajya mu mazi abira bijyanye nuko atangiye kwitwara. Nibyo kutega amaso tukareba ese muri Kongo biraza kugenda bite. Gusa icyo wamenya nicyo nuko muri Kongo abanyepolitiki batavuga rumwe na leta iyobowe na Tshisekedi nta mahoro bahagirira. Twe no kuza kureba uko bizagenda muri rusange. Mwibutse gukanda subscribe kuri The Quick Times News kugira ngo amakuru yose ujye yabonera igihe kandi kugereho 5 kuri 5. Na makuru abagiye atandukanye muri politike n'imikino yose bihari. Ubwo nkwifurize kugira ibihe byiza, ariko wakanze subscribe ugakanda share ugasharinga usangiza n'inshuti zawe, ndetse na like comment zabikenewe byose hano kuri The Quick Times News. Mukomeze kugira amahoro y'Imana.